Mongolia is an incredibly diverse country, but above all, it is the land of the blue sky. And under this blue sky, for thousands of years, much of life has revolved around one thing: grass. Grass needs 3 ingredients: the blue sky, water, and soil. These 3 ingredients gave birth to the world's largest group of nomadic people. Millions of cattle, sheep, horses, camels, yaks, and goats roam the steppes, deserts, mountains, and valleys of Mongolia. Under this vast blue sky, the nomadic way of life has persisted for centuries. To this day, the Mongolian people proudly celebrate their rich heritage and uphold their traditions. From a young age, they are deeply connected to the land and waters that sustain them. But the ingredients of this way of life are changing, and with them, the hopes and futures of the Mongolian people. The country is rapidly modernizing, while a harsher climate with more frequent droughts and extreme weather has made life in rural areas increasingly unattractive. To address these challenges and build resilience to critical climate vulnerabilities in rural communities, the Asian Development Bank has launched an innovative technical assistance project. And this project is really unique in that it engages local civil society organizations in implementing climate adaptation measures such as improved watershed management, biodiversity conservation, and promoting sustainable tourism activities. За манай говь нутагт усны асуудал их одоо хамгийн тулгымцсан асуудал байдаг. Ялангуяа одоо манай энэ төлөв мал болох тэмээ. Арга нуур арай бас ингэж усгүй болоод энэ төвийн гол шаргалжуутын гол тасарснаар ингэж арга нуур усгүй болж байгаа учраас энэ бол доош очих юм бол маш. Тэгээд одоо энэ байгаль дэлхийн уур амьсгал өөрчлөлтөөс болж одоо мал маллах тул асар их хүндрэл учирж байгаа. Сүүлийн хэдэн жил бол даамдаа одоо энэ зод турхан болж байна. Үс ногооныхоо гарцсан муудсан болохоор зод турхан их болж. In Mongolia, when you have a dry summer that's followed by an extreme winter, this is a condition known as a zud, and this can decimate entire herds. Тэгэхээр бид юу хийх вэ гэж. Тэгэхээр бидний хийх үйл ажиллагаа нь одоо байж уур амьсгалын өөрчлөлт байхгүй нөлөөлөл байхгүй гэж харамсалтай нь ингэж маргах цаг өнгөрсөн. Одоо бид нар алдсан онсон хамаагүй бүрийг тодруулаад хэлье. Алд хонох нь хамаагүй шахам хэмжээнд хүрсэн байдлаар ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй. За үүний нэг томоохон жишээ нь болохоор Азийн хөгжлийн банкнаас одоо хэрэгжүүлсэн техникийн тусалцааны төсөл. За энэ төслийн хүрээнд бол техникийн тусалцааны хүрээнд нийт одоо 3 аймгийн 28 төслийг одоо орон нутагт хийж хэрэгжүүллээ. За эдгээр энэ та нарын энэ төсөл энэ гадаад орны энэ сайхан төсөл Монгол улсын энэ сайхан та бүгдийн чинь тусаар энэ сайхан элбэг ийм сайхан арч явсаг энэ давтарч ингэж татчихдаг та хэдэд маш их баярлж байна. Танаа